Karmaşmayızın mı? Kana seniki Nurel? Kolundan karmamayızın mı? Бүгүнкү биздин Алтын көз аттуу отурубузга кош келипсиңер. Бүгүнкү сөздүн кезеги номер 4 Токтосун Давлетов атындагы мектепке чейинки билим берүү уюмунун директорунун убактылуу иш алып баруучусу Мырза Мамытова Нурча эжеге беребиз. Кол чабабыз балдар. Саламатсыңар балдар. Бүгүн кандай сулуусуңар, Абдан жакшынакай болуп даярданып келипсиңер. Бүгүн кайсы майрамды тосуп жатабыз балдар? Күз майрамы, Алтын күз аттуу көңүл ачуу кечесине келдиңер. Азаматсыңар, силер жакшы даярдыкта келгениңер сезилип турат. Силерге мен баарыңарга ден соолук, бактылуу балалык, келечегиңер кең болсун деп тилеп кетемин. Жана бүгүнкү майрамды жакшынакай кылып өткөрүп алгыла деп айтамын. Силерге ачык асман каалайм. Мамлекетибиз тынч болсун, ата-энеңер менен, үй бүлөңөр менен бактылуу балдар болгула. Бүгүнкү майрамдар кут болсун балдар. Рахмат. Балдар, силерге келди, айыл алмажыттанып, айылдарынан камба толуп чыккалып дейт балдар. Күз мезгили аябай, бай мезгил экен, жыйын-тернерди тердик. Кана балдар айтып коечу, бир жылда канча мезгил бар? Канча мезгил бар? 4 мезгил бар экен. Азыр кайсы мезгил балдар? Кайсы мезгил? Күз мезгили, балдар, күз мезгилинде балдар сыртта айлана чөйрө кандай болуп калат? Кандай түзгө боелуп калат экен? Түзгө боелуп калат экен. Азаматсыңар, кана бүгүн бизге балдар сонун нуру менен нур болсун келиптир. Кел ой, нур болсун. Айбике келиптир. Кел ой, Айбике. Алтынай келиптир. Кел ой, Алтынай. Нур Ислам келиптир. Кел ой. Сонун нурлар менен келишиптир да. Азамат. Тур. Баш неде? Дастар конда. Ой, Азамат. Отура кой. Кел. Ой, Азамат. Кандай тура айтасыз? Колун жетте буркурап. Ой, Азамат, көрбөй балдар. Колдор пышат экен, көзүндө. Да, буз пышат экен, кана биринчи тайпада ырлар менен келгенби? Ой, Азамат.
Allah otur. Mesela biz hazır bilgi veririz. Kana evimiz tayfasının kızları soğuk bizge bir yakka koyuyor. Asler koyun bölüp kolu koşta oturlar koluşan makulu. Kızlar bir bekle. Koy ver. Sabahlar ikinci pencerenin balları. Ne kurma çamurda değil ama gel alalım. Sabah dedim. Her adam boğaz köpek çarşaf takladı. Ya zaman dur et. Onun gösteremin kocam hocam emreleri sıra. Yaşlar. Hadi geç. Hangi kullan? Anne kızlarımızda elektrikli kardeşler. Kardeşlerle diyetti. Kafaları taştı. İyi azamat. Sıkı çocuk bayramına
Balдар, ilgeri ötken zamanda bir avuşka menen kempir boldu. Aların ayabay çok bağlı var eken. Bir günü çal oylanu, men çamgır egemde, çamgır egetirken gel. Buna gel. Oşaytip karmaz çamgırdı egetirken. Balдар görgün çamgır çiğnekey bolot eken. Ana bir gün ele çamgır ballar. Çok kalktı. Anam çamgırda arız tartar, beri tartar, bir o çamgır tartır boş oluyor koyuyor. Anam bayağı çal oylanıp kempiri jardamga çakırat. Kempirim. Gel jardamga. Az baram çalış. Gelip ballar oşuyup ballar bir boluşup tartar. Çalı bilen kempiri tartar. Tartar bir ok bayağı çamur tartar boşuna koyuyor ballar. Oşuyup bir oğlunu tartar. Ne bilesin çaklar. Ne bileyim. Gel jardamga. Gel jardamga. Bana karada. Anam oşaytıp bayağı çamurdu. Ücü ölüşüp tartışıp bakar. Görünür mü? Yok çamur boşoya koyuyor. Anam oşaytışı ne beresi? Küçük çamırat. Oşaytıp baldan dört ölüşüp tartışıp bir ok çamur boşoya koyuyor diken. Anam bayağı küçük. Işık olsun çamırat. Işık. Gel jardamga. Gel. Anam oşaytıp baldan. Ulan bir şu taksadakı bayağı çıkmaya koyuyorken ha. Anam bir uşu. Olsun çakırat. Kimdi çakırat? Çıçkan çakırat dura. Çıçkan gelen jardamga gel. Buna ballar oşaytıp çıçkan gelgende bayağı çamurunu büyüyüp boşup giderken ha. Oy bana ki görmüyor mu oşaytıp ballar. Bak bulu yaşaşıp kalışkan eken ha. Kışkan kav görür. Çamurunu geçip bak bulu yaşaşıp kalır. Oturla oturla. Kol çarpı olmak isim ballarına. Bakma sonra. Ballar yolda sergip getiriyor bir. Oynayan var gelevi. Kana oynayın bu. Yarınlarda bir gelip de belki tayfada bir de balak bir de çıksına. Anam bundan çıkarken bizim kurbanın bir can çıkar. Kanam. Gelin. Tamam, koysana mı? Bir yedik. Anam kısa bana çıkar. Gelin. Ballar ağzıcı, caz çağırış, güz kuraştırıp koyuyor da. O şu oldu bana ballar. Biz cazından çağırışıp güzünde kuraşıyorduk ya biz. Birinci biz gösterdik koyuyor. Hangi taş olparasından kana? Buna ballar. Bunun içinde almalar var. Almalarda narkı çelikle taşıyız. Kana içke gittik. Kana buna gördün mü? Buna oturalım ya. Aylanamız. Kana. Hadi başla. Birinci renkli.
Kana annemesi oyunu şart düşünüktü. Kana 1, 2, 3, 1 güzel. Başlayalım Medina. 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 Medina.
Ballar alma dep көрсөтөткөн кара. Кемир шулап такап болду ма? Кана. Балдар. Мен бир коркпой жардап, сен күн шайлап кайлы, шашпай кездү. Жалбаган мага бермен жардап. Хеп үч баштап. Кеске шайна. Yeah.